Yentwaso mensi mokracho wo Kwadaso Eric Sibe na wode atudwasa abansin kete se Kwadaso Foase kwan no obey. Kracho no na hwe Kwadaso mensi no eso ayonimonyamfo Eric Sibe wode atudwa ese aban egusu a wo ye nhyehyeye se de ebe ya contractor wode ekwantempon no efiri Kwadaso ekopem Foase wode ahye ne nsa se wonhwe na onsiesie nanso esan sikasem nti watu na jeje mo no osanso ebekọ nachi na wakwakoto ne dwumadie eso wa abra aban krachi yi ene Adom Kasee twetwe nkomo no ene wo kire se adehia wonom ete kwantempon no so no wonom ebreye papa Futuro edin yarwa hodo na ene de ebre wo mo enu nti eweso ye de obetimi biara sade ebe ya afi mu aban betimi ahwe no asiesie kwan no ede ama won no me wo problem kese na sa problem no metu ho anamo atro ho letters e de call regional minister wo ba me ankasa nyame adoma next week we call director of highways ho na me na akwako din komo sika sign no ndi ama contractor no sika na ho adwuma e na contractor na ye ohwima se to the Nchemboso to Achimata Chima to Boko to Trade sa kwan no sika san ana on dia ma contractor na juma na waye no efata se eno no ana na what is the way forward yentimi ntra kumasa ne enfreyen municipality na yenya edin kese sei na mu niema no and depict the name municipality there bida eno ti yetu anamon na nanom eye demonstration I laudable if there's a what your memuna say the man shown sa asnana and never been cost 3 year as a sound so ubon na semfa so chire bibi ana sabio onwe be se kokko e de chire o mampanyin na onu so hu ni se e honom no ya de awon so ehia eno achi Adom Kasee ebo epini atwumata chiman dikro nana tachi afriye onu so de tudwa ese yeta MCE achi wona no disemo a What if Adom TV so me asote say yes so yes support no say oma aban etimi beboa me ye kwan ya minim se de tie bia no mpanifo so de ofu bia pa na piano minim se ne manfo mu ha nyina so bagina smart misan se wo share bono diso my manfo so wa so ebedi MCE ni na ban so oma ba echi ade pa pote pa hia kese e wo ha se kwan to mu a minim se adwuma hodo aka nyina no ebeba